Abakuru b'ibihugu mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango wuje ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC kuri uyu wa gatandatu bahuriye Dar es Salaam muri Tanzania mu nama yasuzumiye hamwe ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo yatangizwaga hagaragajwe ko impande zihanganye ziyoboka inzira y'ibiganiro kuko ari izatanga amahoro arambye mu karere. Ni inkuru yateguwe na Kwizera John Patrick. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni umwe mu bakuru b'ibihugu bitabiriye inama idasanzwe yigaga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi nama, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko intambara iri mu kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangijwe na leta ya Kongo ubwayo. Aha yagize ati: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora gusaba u Rwanda guceceka kandi ikomeje guteza ibibazo by'umutekano muke ku gihugu cyacu. Nawe atubwira guceceka. Twakomeje kwinginga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bayo igihe kinini. Twabagaragarije ibibazo byacu dusaba leta ya Kongo kubikemura, ariko yarabyanze. Ntabwo dushobora gukomeza muri ibyo bibazo. Ibirimo kuba hariya ni intambara y'amoko imaze igihe kinini, kubuza abantu uburenganzira bwabo ndetse bakagaba n'ibitero ku Rwanda. Ugomba kwemera uburenganzira bw'abantu, ugatera intambwe, ugakemura ikibazo. Iyi ntambara yatangijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda nta ruhare na ruto rwabigizemo, gusa barabizanye babishyira ku Rwanda, tubwirwa kubyakira. Ntabwo twabyakira, nta kubyibazaho. Muri iki dukoresha iyi nama mu buryo butuma ibi byose bizitabwaho mu buryo bufatika, hashakwa igisubizo kirambye. Perezida wa Kenya William Ruto unayoboye umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yavuze ko umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ugomba kuva mu biganiro hagati y'impande zihanganye. Region of DRC has been engulfed in a devastating conflict for over 2 decades now. And this strategy Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumaze ibinyacumi by'imyaka mu bibazo by'amakimbirane yateje ibibazo bitandukanye. Ibibazo byatumye hari abaturage benshi batakaza ubuzima, abasivile bava mu byabo, bisubiza inyuma iterambere rya kimwe mu bihugu bitanga icyizere ku isi. Umwuka mubi uherutse Goma no mu bice bihegereye uratwibutsa ko ubufatanye bwacu mu biganiro aribyo bizatanga amahoro. Uyu munsi twahuriye hamwe kugira ngo duhamagarire impande zihanganye guhagarika imirwano, hakabaho ibiganiro bisobanutse bigamije kugarura amahoro. Dushyize hamwe mu guhamagarira impande zombi guhagarika imirwano, by'umwihariko turasaba ko umutwe wa M23 kudakomeza ibikorwa byawo no gusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika ingamba zayo. Guhagarika imirwano aka kanya nicyo cyonyine gishoboka kugira ngo habeho ibiganiro byubaka no gushyira mu bikorwa amasezerano mu buryo bufatika. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa unayoboye umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC we yagaragaje ko abaturage bafitiye icyizere guhura kw'aba bayobozi b'ibihugu muri iyi miryango yombi mu gushaka igisubizo cy'ibibazo bihari. To date, SADC notes and acknowledges the progress made under the Rwanda. Uyu munsi SADC izi kandi yemera inzira y'ibiganiro bya Nairobi na Rwanda bigamije gucecekesha imbunda himakazwa ibiganiro hagati y'impande zihanganye. Iyi nama igomba kudufasha kugera ku bisubizo by'ibibazo bikomeje kugaragara nk'abayobozi bafitiwe icyizere mu kugarura ubumwe n'amahoro muri iki gihe. Ntabwo twakwemera ko abantu muri aka karere babura ubufasha bwacu kuko icyizere cyabo kiri muri twe turi hano. Umuryango wa SADC ukomeje kugira ubushake bwo gutanga umusanzu wawo. To continue playing its part. Igihugu cya Tanzania nicyo cyakiriye inama idasanzwe kugira ngo ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bivugutirwe umuti urambye. Perezida w'iki gihugu Samia Suluhu Hassan agaragaza ko gushyira hamwe mu gukemura ikibazo aribyo bizatanga amahoro n'umutekano mu karere. Twiboneye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byagize ingaruka ku buzima bw'abantu benshi bavuye mu byabo ndetse n'umutekano muke wagize ingaruka ku bukungu n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Nk'abayobozi mu karere amateka azatubaza byinshi
nidukomeza kurebera ibirimo kuba umunsi ku munsi. Mu murongo wo gushaka ibisubizo by'abanyafurika ku bibazo by'abanyafurika, ibihugu byacu bifite inshingano zo gukemura ibibazo by'umutekano muke byagize ingaruka ku nzirakarengane z'abasivile. Iyi nama iratanga amahirwe yo guhuriza hamwe imbaraga mu gukemura amakimbirane no gutanga amahoro n'umutekano birambye mu muryango wa EAC no mu gace ka SADC. Farm our sustainable peace and stability in the entire EAC and SADC regions. Muri inama idasanzwe yigaga ku gikwiye gukorwa kugira ngo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haboneka amahoro, perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntiyayitabiriye imbonankubone, ahubwo yayikurikiye yifashishije ikoranabuhanga. Perezida w'u Burundi nawe ntiyagiyeyo, ahubwo yahagarariwe na minisitiri w'intebe w'icyo gihugu. Hashize igihe kinini imirwano ikomeye ihanganisha umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zifatanya n'izindi zo mu bindi bihugu, harimo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko w'iterabwoba wa FDLR ugizwe na bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda. Kuri wa gatandatu abakuru b'ibihugu mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango uhuje ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC bahuriye i Dar es Salaam muri Tanzania mu nama yasuzumiye hamwe ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Hari imyanzuro yafatiwe muri iyi nama, ese ni iyihe, izashyirwa mu bikorwa gute? Muri studio yacu ya kabiri mugenzi wacu Dive Wayo ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe aho agiye kubisobanura. Dive, mwakomeza. Murakoze cyane, nibyo nkuko mwabikomojeho kuri uyu wa gatandatu i Dar es Salaam muri Tanzania habaye inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community ndetse n'abakuru b'ibihugu byibumbiye mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC. Ingingo yaganirwagaho no gushakira umuti ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho intambara ikomeje guca ibintu, ariko kandi nkuko twabikomojeho nkuko nabakomeje gukurikira amakuru mwabibonye, hari imyanzuro yavuye muri iyi nama yahuje abakuru b'ibihugu by'iyi miryango yombi. Muri studio turi kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Ikaze kuri Televiziyo Rwanda ndetse na Radio Rwanda. Minisitiri, murakoze kunyakira. Mbere na mbere turebye imyanzuro ivuye muri iyi nama yaberaga i Dar es Salaam muri Tanzania, leta y'u Rwanda mwakiriye mute iyi myanzuro? Imyanzuro twayishimiye kuko ihuye n'ibyo twifuzaga mbere y'uko inama iba. Mbere na mbere iyi nama ni inama y'amateka kuko ni inama ya mbere y'abakuru b'ibihugu b'iyi miryango yombi, umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba n'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo wa SADC. Kandi iyi miryango niyo igihugu cya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo, kandi yanagize uruhare mu kugerageza gukemura iki kibazo. Rero imyanzuro yari ifite ingingo zitandukanye. Icya mbere ari nicyo twifuzaga nuko haba guhagarika imirwano no kugira agahenge kazagenzurwa n'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bya EAC n'ibya SADC. Hanyuma icya kabiri nuko habaho ibiganiro, hasubukurwa ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe inyuranye y'Iburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane umutwe wa M23. Hanyuma ikindi cyemezo cyafashwe gikomeye nuko ibi biganiro bibiri musanzwe muzi bya Rwanda na Nairobi noneho byahujwe bikagirwa ibiganiro bimwe bya Rwanda Nairobi process, kugira ngo noneho iki kibazo cya Kongo tukirebere hamwe, kandi abahuza bakaba bazanagurwa bakazashakishwa n'abandi bakunganira abariho kugira ngo habe ikintu cyo kurebera hamwe nk'abanyafurika uko twakemura iki kibazo cy'Iburasirazuba bwa Kongo. Kimwe
mu byakomeje kuvugwa kuva iki kibazo cyatangira cyangwa se impungenge z'u Rwanda zanatumye rushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka ruhana n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Iyi nama uko yagihaye umurongo mwabisobanurira abadukurikiye mute, kandi muratekereza ko umurongo cyahawe u Rwanda rwaba rwashubijwe? Muri ku itariki ya 25 Ugushyingo umwaka ushize hari inyandiko yashyizweho umukono n'abaminisitiri b'ibihugu bitatu byari bigize ibiganiro bya Rwanda byo kurandura uyu mutwe wa FDLR, aribyo bizatuma u Rwanda ruvanaho ingamba z'ubwirinzi. Rero mu nama yabaye uyu munsi abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC bongeye gusaba yuko izo ngamba, ni ukuvuga icyo bita mu cyongereza concept of operations, CONOPS, ni inyandiko ya gisirikare igamije kureba yuko hakorwa ibikorwa bya gisirikare kugira ngo ibyo twavugaga bigerweho. Donc bongeye gusaba yuko iyo CONOPS yakirwa mu bikorwa kugira ngo uyu mutwe wa FDLR urandurwe burundu iburasirazuba bwa Kongo, kandi binatume nyine habaho kuvanaho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje kumvikana ruvuga ko narwo rushyigikiye guhagarika imirwano, ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaganira n'umutwe wa M23, ngira ngo byashimangiwe muri iyi myanzuro. Ariko abantu baribaza bati mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeza kunangira ntiyemere kuganira mu buryo butaziguye n'umutwe wa M23. Ngira ngo nicyo kibazo twagize kuva kera. Hari amasezerano menshi yashyizweho umukono, harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Kinshasa yagiye ishyiraho umukono ariko ntiyashyire mu bikorwa. Ubu ngubu rero habaye inama y'amateka, inama yihuje bwa mbere iyi miryango yombi, kandi yagize uruhare muri iki kibazo, mu gukemura iki kibazo cy'iburasirazuba bwa Kongo. Rero muri iyi myanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu bose, kandi na Perezida Tshisekedi yari ahari, nubwo atarahari hariya Dar es Salaam yakoreshaga uburyo bw'ikoranabuhanga. Rero twasabye ku mugaragaro, twafashe icyemezo cy'uko habaho guhagarika imirwano no gushyiraho aka gahenge. Rero turizera ko nk'uko abakuru b'ibihugu benshi babivuze uyu munsi, ko tutagomba gukomeza gukora nk'uko twakoraga, tugasinya amasezerano, tukajya mu mishyikirano Rwanda, Nairobi, ahantu hose tukahajya, ariko ugasanga guverinoma ya Kongo ntabwo ifite ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Rero turizera yuko noneho n'aba bagaba bakuru b'ingabo za EAC na SADC bazahura mu minsi 5, niko icyemezo cyafashwe uyu munsi, kugira ngo barebe yuko aka gahenge gashyirwaho. Bazadufasha, bagafasha na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ishyire mu bikorwa ibyo yiyemeje, kuko twabonye inyandiko y'uyu mutwe wa M23 ivuga ko noneho ihamagaye cyangwa ishyizeho agahenge kugira ngo hakorwe ibikorwa by'ubutabazi. Ariko rero agahenge ntabwo gashobora gushyirwaho n'umwe mu barwana, kagomba kwemezwa na bose. Rero kuva iyi nama y'abakuru b'ibihugu ifashe iki cyemezo, ngira ngo turizera yuko guverinoma ya Kongo noneho izumva ko ari ngombwa kucyubahiriza. Mufitiye icyizere guverinoma ya Kongo ko noneho izashyira mu bikorwa iyi myanzuro? U Rwanda runafitiye icyizere ibiganiro bya Nairobi na Rwanda? Ntabwo ari icyizere nk'uko ntabwo ari kuvuga ko dufite icyizere cy'uko guverinoma ya Kongo izabishyira mu bikorwa, kuko tuzi uko mu bihe bishize nta masezerano namwe yize ishyira mu bikorwa. Ariko ubwo noneho twashyizeho indi framework, ni ukuvuga indi nama nshya itari isanzweho, ibindi biganiro bitari bisanzweho by'ibihugu bya SADC n'ibya EAC, turizera ko ibihugu byose noneho bizafasha cyangwa bikanashyiraho n'igitutu guverinoma ya Kongo kugira ngo izubahirize kagahenge n'ibindi bisabwa muri aya masezerano. Hanyuma rero ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byo nk'uko nabivuze
bafashe icyemezo, abakuru b'ibihugu bafashe icyemezo cyo kubigira ikiganiro kimwe, kuko habaga hari imbaraga zitatanye hirya no hino, ariko ngubu kizaba ikiganiro kimwe. Rero hari inama y'abakuru b'ibihugu, ikaba inama y'abaminisitire nayo izahura mu minsi 30 kugira ngo tutangire twige neza y'ukuntu ibintu byose byashyira mu bikorwa. Turizera ko hari ubushake bw'iyi miryango yombi tuzagira icyo tugeraho, kuko ni intambara imaze igihe kirekire, imaze imyaka 30 birebye neza. Rero ni ngombwa yuko guverinoma ya Kongo yumva ko igihe kigeze cyo gushaka amahoro, kandi no gushaka amahoro ku buryo bwa politiki. Iyi miryango yombi ntabwo yitwaye kimwe muri iki kibazo. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha impande zirwana guhagarika imirwano, ingabo zo muri ibi bihugu bya EAC zikajya hagati, ariko leta ya Kongo igaragaza ko yifuzaga ko zirwana, zitabikoze leta ya Kongo irazirukana, ihamagara izo muri SADC zo zemera kurwana. Ese iki cyo SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mwabashije kukivugaho rumwe ku buryo bitazagaragara ko iyi miryango yombi none itumva ikibazo mu buryo butandukanye? Ibyo uvuze niyo mpamvu iyi nama yari ngombwa, niyo mpamvu inama yaba inama y'amateka, kuko ni inama ya mbere ibaye, kandi ni inama izafasha kugira ngo iyi miryango yombi ikemure iki kibazo. Nk'ibyo bavuze nibyo, uyu muryango wa EAC wari wohereje ingabo muri Kongo mu rwego rwa peacekeeping, rwo kubungabunga umutekano, kandi wari watanze umusaruro, kuko hari agahenge kamaze amezi 6 kuva mu kwezi kwa 3 kugeza mu kwa 9 2023. Icyo gihe ni nabwo uyu mutwe wa M23 wari watanze ubutaka wari wigaruriye bugera kuri 80%, ariko perezida wa Kongo afata icyemezo we wenyine, atanagishije inama, atanamenyesheje abayobozi abandi bakuru b'ibihugu ba EAC, kwirukana icyemezo cyo kwirukana uyu mutwe nako izi ngabo za EAC za ICRAF. Hanyuma ajya guhamagaza nyine ingabo za SADC zo zaje zifite umugambi wo kurwana. Rero uyu munsi abakuru b'ibihugu ntabwo bagiye mu kubiganira cyane, uretse ko hari abagiye babivuga, ariko icyari kigamijwe no kugira ngo turebe imbere, kugira ngo turebe ukuntu ikibazo cya Kongo noneho twafatanya, aho kugira ngo duhangane, dufatanye kugira ngo tugikemure. Ngira ngo ni ibintu byiza, hafashwe ibyemezo, hashyirwaho ingamba, hashyirwaho n'inzego zo kugira ngo ibyo twiyemeje uyu munsi, ibyo abakuru b'ibihugu biyemeje umunsi bizashyirwe mu bikorwa. Ibihugu bya Afurika y'Epfo na Malawi muri SADC ndetse na Tanzania nibyo byari byohereje ingabo zo gushyigikira ingabo za FARDC za leta ya Kongo kurwana, ariko mu minsi ishize twumvise ko abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Epfo na Malawi bavuga ko ingabo zabo zigiye kuva hariya. Ni ikintu mwakiriye gute nka leta y'u Rwanda? Twebwe ibyo byemezo byafashwe twabyakiriye neza, kuko kuva kera tuvuga ko izi ngabo za SAMIDRC zoherejwe hari iburasirazuba bwa Kongo zitumijwe na Perezida Tshisekedi, wari ufite umugambi mubi wo kuvanaho ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ntabwo ari ibyo kurwanya M23 gusa, hari ibyo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda, nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze inshuro nyinshi, akabivugira ku maradiyo, ku mateleviziyo, ahantu hose. Rero izi ngabo ziri hari umutwe munini uhuje ingabo zitandukanye. Hari SAMIDRC, hari ingabo z'u Burundi, hari aba bacanshuro b'abanyaburayi, hakaba ndetse iyi mitwe yitwaje intwaro y'Iburasirazuba bwa Kongo ya Wazalendo, ndetse n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Iyo mitwe yose rero yari igamije kugerageza guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda. Bavuga ko n'ingabo za SAMIDRC zari zagiye muri uwo mugambi. Bari bagiye muri uwo mugambi, kuko umugambi wari waratekerejwe na manda yari yarahawe na Perezida Tshisekedi, ndetse n'intambara yabaye Goma ejo bundi yagaragaje intwaro zikomeye ziremereye nyinshi ku mupaka w'u Rwanda,
kugira ngo ahantu hatageze kuri kilometero 5 bigaragara ko zari zigamije gutera u Rwanda pana kurwanya M23 gusa, ahubwo gutera u Rwanda, ndetse n'abasirikare ba FARDC bari bafatiwe ku rugamba nabo barabyemeje ko aricyo kintu cyari kigamijwe. Rero cyari ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda. Rero tukaba twizera ko noneho umuryango wa SADC ubwo uri kumwe n'umuryango wa EAC tukaba twiyemeje noneho gushyiraho inzego zo kugira ngo dukorane. Navuze ko iyi abakuru cyangwa se abagaba bakuru b'ingabo za EAC na SADC bazahura mu minsi 5 kugira ngo bagenzure iby'agahenge, hanyuma abaminisitiri bakazahura mu minsi 30 kugira ngo basuzume raporo y'abo bagaba bakuru b'ingabo, ndetse n'abakuru b'ibihugu bakazajya bahura nibura rimwe mu mwaka. Donc urumva ko noneho ari ibintu by'igihe kirekire kugira ngo iki kibazo tukigenzurire hafi, tugerageze gushaka igisubizo. Tukiri ku ngabo z'amahanga ziri muri iki kibazo by'umwihariko zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo Malawi twarabibonye bavuga ko bagiye kuhava, Afurika y'Epfo, ariko hari ingabo za Tanzania ndetse n'iz'u Burundi. Hari icyo mwazivuzeho muri iyi nama, cyangwa se byitezwe ko cyangwa u Rwanda rwifuza ko n'iza Tanzania n'u Burundi zagenda? Ese mu cyizere mureba murabona nazo zishobora kuhava nyine imirwano igahagarara? Twebwe nk'u Rwanda twabivuzeho birumvikana kuko twagaragaje ikibazo ko giteye, ariko ngewe ndibwira yuko ubwo habaye iyi nama y'abakuru b'ibihugu, hagafatwa ibyemezo, hagashyirwaho n'inzego n'uburyo bwo kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyemezo byacu, ngira ngo birumvikana ko ubwo Tanzania, ubwo Burundi ndetse n'ibindi bihugu byari muri Kongo turi kumwe, bizumva ko ari ngombwa gukurikiza amasezerano cyangwa se ibyemezo twaba twarafashe nka EAC na SADC duhuriye ku mugambi umwe. Ngira ngo nibyo twizera, kumva ko noneho ubu hatangiye ibindi bihe bishya byo kugira ngo dufatanye kugira ngo dukemure iki kibazo, kugira ngo habe ikintu cyo guhangana cyangwa se gushaka gukemura iki kibazo ku buryo bw'intambara, kandi tuzi neza ko bidashoboka. Dusoza, hari ibyemezo byagaragaye ko bireba umutwe wa M23 mu byafashwe, cyane cyane mu duce M23 yamaze kwigarurira, gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ninde uri bujye mu biganiro na M23 ngo mumenyeshe ibi byemezo ndetse asabe M23 kubyubahiriza? Ese M23 ubwo itabyubahirije byagenda bite ko itari iri muri iyi nama? Erega n'ubushize cyagiye dusinya amasezerano y'agahenge, urabyibuka, mu kwezi kwa 7 umwaka ushize, nabwo M23 ntabwo yari mu biganiro bya Rwanda, ariko ngira ngo nyuma yaje gutangaza yuko nubwo itari mu biganiro ko yo yagengwaga n'agahenge yari yatangaje mbere. Turizera yuko ubwo twese dushaka igisubizo kuri iki kibazo, harimo ndetse n'ibiganiro bitaziguye hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo na guverinoma ya Kongo, tuzumva twese inyungu rusange dufite kugira ngo ikibazo tugikemure mu buryo bwa rusange, kuko noneho hajemo ibihugu byinshi n'imiryango ibiri ifatanyije, ariko yaje ishaka igisubizo noneho mu mizi, itari bya bintu byo gushaka gufata ibyemezo byihuta cyangwa se ibyemezo bya gisirikare bidatanga umusaruro ku buryo burambye, ariko ubwo noneho hibanzwe mu guteza imbere ibiganiro bya politiki. Navuze ko biriya biganiro bibiri bya Rwanda na Nairobi noneho byahujwe, ndetse noneho hakaba hanavuzwe yuko ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe inyuranye ihari, harimo cyane cyane uwa M23 bigomba gusubukurwa. Ngira ngo ibyo ngibyo bigomba gutanga icyizere yuko ababifitemo uruhare bose bazumva inyungu
yuko iki gihe dutangiye ibikorwa dutangiye byo kugarura amahoro bidufitiye akamaro twese. ese mwabonaga leta ya Kongo ibyemera? Leta ya Kongo yari mu nama, yari ihagarariwe, hari perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, yari ahari ku buryo bw'ikoranabuhanga, ndetse na minisitiri w'intebe wa Kongo nawe yari yicaye aho ngaho mu nama i Dar es Salaam, kandi imyanzuro yafashwe abakuru b'ibihugu bose barabyemeza, ntabwo Kongo yigeze yirwanya cyangwa yihakana. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bw'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, reka tubashimire umwanya muduhaye. Njye bashimiye. Naho ngaho twasoreza iki kiganiro cyihariye twagiranaga na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, aho twagarukaga kuri ibi byemezo by'inama ya Dar es Salaam hagati y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse na SADC wafatiwemo ibyemezo bigamije gukemura iki kibazo, ibyemezo byihuta, iby'igihe kigufi ndetse n'iby'igihe kirambye.